wagerageranisa n'obwire bw'enyumaho obu omugyera gwa Rwizi gwabire gwijura kandi gukaboga obwa hati omugyera ogu gwine amaizi make kandi mabi munonga. Eki nikyoreka ngu omu bwire bw'omumaisho enjara rwaranda ebasa kutahirira ebyanga ebirikurabwamu omugyera ogu haba hatiine ekikozirwe. Eki project egi neza kuba eri emyaka 3 kandi tuza kuba nitukorera omu bicweka 6. Ekicweka ekyokubanza ni ihoho, nituza kukorera Kakondo, tukorere Nyakayikara. Rwizi yafa amagaragasta yambarana gataruho konka nishaba ahigu kutandikira buhweju ntungamo Rwampara nitwe MBARARA katukwata nise tureke ngo abantu abakutura Rwizi twaba twariza tutabayega batakutura nagwe. Focus area ha Rwizi twenda kusima munonga abakodi phase yo kubanza bakagikorage n'ikigendererwa cyo kugaruzaho busya omugyera ogu batireho sente z'oruhika obuhumbi 2 na miliyoni 9 kuheraho omukora omurimo ogu. Obujunanizibwa tubuli bwabo bonka baitu obujunanizibwa bwabebembezi n'aba bantu benyini kugira omutima gwo kumanya ngu ebiri kukorwa nibigunjura obwomezi bwabo. Ebyo kurya byaitu byankore byona tubikwija kubaho kwihaho twatunga obutonde bwagumaho. Ebizibu ebitushangire aha Rwizi no kubura enkoragana ya buri omwe kumanya ngu oro Rwizi norwa buri omwe norwa munyambarara norwa munyantungamo norwa munyabuhweju kandi norwo buri munyayuganda tuyire omunsomo. Omugyera gwa Rwizi nugukorwa ebishara birukwingani 16 by'omucyanga kya Ankore ebirumu ihoho omuri Rwampara, Bisya omuri Buhweju, Nyakambu omuri Shema, Nyaruteme omuri Ntungamo, Rucece hamwe na Kikerenyo. Gasha kwa